Actually kat imuna i-lesson ko iti pinakausar iti papel. Paperless kami, nang rugi kami iti ID. Bayad iti pinagsusur ko iti amin-aming rehiyon na itadak iti ID iti tunggal vice mayor nga dijay barcoded. So amin-aming ang communications me, amin-aming kahit nga tamagan, let's say they need a copy of the local government code, they just need to inform us. Iskan lang di likod na rumor dijay. So communication-wise, we will be using less paper, the Vice Mayor's League. And I'll see to it that all topics nga i-discuss to the resource speakers me during our conventions are all topics nga mausar talaga iti Vice Mayor. Kanang ibagbaga iti speeches ko nga i-lesson me DJ pinag-invite iti speakers just for the sake of liquidating the funds that we used for the registration. Kahit kukumakit aming mangagmi kat talagang masapol iti Vice Mayor or masapol in aid of legislation. And likewise, I'm trying our best nga iti liga. Nga amin nga seminars me will be converted into short courses either by UP or the other institution. Tapno kasta kat habang aksam seminar iti may nga Vice Mayor kat mananayunan iti maadal na. And iti prestigious universities siguro ti mga handle, then medyo strict da kami nakwa. Medyo strict da. So the Vice Mayor will be not forced but will be enticed to attend those seminars religiously. Tapno kasta kat at the end of the year kat makareceive da iti certification from a prestigious university nga indeed nagsusuro da or nagdunod da iti knowledge nga isa sa speakers.